Kwakunje emhlazana kukhethwa uMabuza owaziwa ngelika DD abanye bambiza ngoThe Cat. Mabuza wabelethelwa esifundeni seMpumalanga ngo1960. Ithando lakhe lezepolitiki lathoma ukukhula nakasephikweni leBlack Consciousness Movement ngesikhathi asesemfundi. Bizelo lakhe lathoma angutitshere ekuhambeni kwesikhathi waba nguprincipal. Ke waba nangusihlalo weunion yabotitshere isathu. Kuthe ngo1994 uMabuza waba ngusomkhandlu wezefundo eMpumalanga. Iminyaka emine ngaphambi kwesiga sokukhwabaniswa kwemiphumela kaMatric yaka 1998 lapha abafundi baphasiswa ngobuningi kungakafanele. Kuthe ngo1999 waba ngusomkhandlu wezindlu. Yamvulela umhlahlandlela kuANC eMpumalanga. Wakhethwa njengosihlalo wehlangano leMpumalanga ngo2008 bekwaba ngo2017. Kwayanjalo nabe ngusihlalo weANC eMpumalanga waba nechibiswana elihle nosihlalo wehlangano le eTlhagwini Chingalanga uSupramahumapilo. Kunye nobangundunakulu walokho weFreystata uAce Magashule. Bobathathu bebaziwa ngokuchidelana eduze nobeka ngumengameli walokho uJacob Zuma. Ekukhambeni kwesikhathi uMabuza wachochozela amalunga weANC ukuthi avotele ibumbano. Kungesikhathi umengameli uCyril Ramaphosa athumba khona ikhetho. Ijima lakhe lokukhwezela abavoti lamakhela umhlahlandlela ukuthi lehlangano imvotele yamphakamisa ukuthi asuke eMpumalanga azokuba lisekela likamengameli weANC. Comrade Cyril Ramaphosa as the new president of the African National Congress. Njeke ziphekhukile izinto econferenceini yeANC ehlandla lama-55. Mabuza ongakhange angenele ukuba ngumkhetheni. Wakhurumejwa ivoti kaPaul Mashatile owahlula abebecothele isikhundla sokuba lisekela likamengameli. Ngemva kobana uMabuza alobe isikhundla sakhe njengesekela likamengameli weANC econferenceini yehlangano lengo noba yena ngomnyaka opheleleko beyiveli khona ifundisela ngekusasa lakhe. Mabuza wakhuluma emngcwabeni welunga lomndeni wakhe waqinisekisa ukuthi yokunikela umengameli uRamaphosa incwadi yokuthokoza umsebenzi. Ngaphambi kokuphela kwevekele kulindeleke ukuthi umengameli uRamaphosa amemezela amajuguluko wekhabhinethi yakhe. Hlanganapho kungenzeka amemezela nokuthi sekaphakamisa uPaul Mashatile njengesekela likamengameli welizwe.